Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Abul Amin, Abul Amin. Nah, katuan Abul Amin bang insara upamanin miaan sedia nek kawin patengge ko kita tangan nulai dok yo pente gomanti si dembua pente guru tebi kalasahan mian. Oh katuan Abul Amin patengge ko tangan nulu bang asal masadia nek kawin. Insyaallah. Nah, oke, mian ku itu mengungan kita di ne pente muhadarahin si mapasunu pisikatuan patmian karena sedih amban Abul Amin. Nah, sakupan na kita maikin dulu tuan guru kami kalasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril faham وافتح علينا بمعرفة العلم وصحي أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وقالوا سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات في هذه الليلة المباركة، أقدم لكم التحية الإسلام وتحية المحبة وتحية الأخوة وتحية من عند الله مباركة طيبة، تحية أهل السلام وأهل الجنة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kuas amban kapanalamku sikaam kemon pakal le pong tinai kami ngahargaan sin waktune. Demikian dehelu magsyukurku dehelu si Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyak pamaindam kita bi waktu tebi si sangim ininen bisan waktu pandak-pandak duk waktu pagsaut-sautan. Pangakaku kaamin gak kita bilugi kemon si waktu tebi ininen sabab nen gak nehepitu niya sa hadje kapital pamaindam kita bi wa Allah tabaraka wa ta'ala sadi amban waktu tebi itu. Labi untung nen amban untung arta no bang si pagbisnis. Duk labi ruisab kalugian nun amban lugi kyo si pangarta no bang pagbisnis. Sababan nen waktuhin bang kyo untung surga untung nun si elaw kiamat bang managha manusiain lugi kabinsanaan duk narka hep kalugian manusiain si waktu ne bang sa upamanen lugi hangkan tu si itu en labi peharga nen pamaindam ya Allah Ta'ala ni'mat labi harga nen namban pangarta duk labi harga nen namban kemon sabab bisan peputuk manusia iyo
anan nilinginin atawa kantanganin atawa bettisnin samantara niya pikailum ni ruklu upe waktuhin si iye aayu makbuna ruk manjari milyonel ye makajari si Allah subhanahu wa ta'ala si rambuli elew sumugawa daawe mekewega dutibus manusia UN bisan petibus duk kwe musa barannen duk paningkoannen kwe lingkat ineduk magsahaya pinagbisa-bisa kwe pag bisalay pinain bisan pe ayaw hawahap nen duk hawalingkat nen mikitume paningkoannen agen-agen bulan duk mata elew duk mga libut yehin bituun samantara ga nila isiye in waktuhin iye sa magkagunahan si iye kwe bat bagay-bagay ne bisan ahli pamilyane kwe na pinaintuan guruan sini legay ni magpuna si iye maananin anan ni kahargaan nen maharga do si manusiain waktu ni inin peke waktu bang tinapsilan waktu ininin ini kailum diki tuu si dunya itu man sabab i ga kita bilugi kemon duk ga kaamlugi kemon si waktu palabay amban kita bi duk yene waktu ko itu tahinang we tebi diki amban pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala itu pangakaku ka amin ga kaamlugi bisan pandak pakaletin binduk pulang ilmu tadauhatin bintu usi itu ieda sa saat tebi paningko tebi leibang ikhlas ki tebi ginantian wa Allah ta'ala labi halga nin amban kemon umul tebi pagkuyu tebi pangusaha tebi tu usi dunya sabab nen bang tinungbasan wa Allah subhanahu wa ta'ala surga ili si elew kiamat duk kapanyapan biruk pangarta bidalem surga ti manjari tu usi ituen bang payaman tewi indaut manusia tu amban silangan pisi setdepan dialem katilingkal sin dunya ituen umabot aasilanganin hap setdepan kinit ta setdepanin damikian aasilanganin setdepanin umabot harap silangan amban taksina lay umabot jumaksina dambua dudaut manusiain bangsa ingge manusiain lek kaamban kasigpitan duk makadauhat sin kasanyangan maananin manusia tu kwe ampan dulu dalam dunya layang pipitu dambua du maksud den ngalugit hadja sin kasanyangan den nihat sin kasanyangan den duk ngalek kahansin ine ngalek kahansin kasigpitan dalam dunya itu maananin tu si itu kung tinaikami mulia pakale si sangem inin tamanan halga ni si manusia in kasanyangan nen duktaham tamanan susi manusia in kasigpitan nen tamanan halga ni si kite in kasanyangan te ininen dukga niya tamanan makasusi si manusia amban kasigpitan nen bang payaman te biruk mata te biruk dendengan te biruk akal te bilay manusiain ko itu makahiluhala si iye hinduk makapenno kahiluhalaan dalam dunya ininin sampai tabiat niya at makapikil manusiain nang kew makapikil mono me kasinduehanin sa babannen pinihanin dambua do pinihari UN niya hadjabang sa ingge sa sanyang ga niya dambua amban me manusia UN we angan-angan den piniharin kasigpitan sumugawa kemon manusia UN piniharin bangsa ingge dalam angan-angan den sanyang siruk lapas semban kasigpitan alhasil ko ni tasabut lay pinagbalik-balikan lay labi harga nen sikite in kasanyanganin tuu si kailumte si dunya ituen bang harga me pong tinai si agama Islam kasanyangan ten tuu si ituen si parahal tu si dunya ituen bisan sa ingge sanyang no ujud taamban no atawakan iero mangambanan kitehin except te biruk dalipul si pangateyan tebi kite bitu palabay-labay hadja bitu kwene bisabi ni sale bisan sa ingge sanyang nuruk bisan sa ingge hap no ujud labayan nuru UN duk ujud taamban nuru UN sumugawa bisan sa i maklum i duk tahati manusia kemon we ujud duhati taamban te kemon bisan sa ingge hapne masipain pinaktuyuan we te pegge we ay kalagihan we te in kasanyangan amban sababan i sambuan dak amban sababan ien pakilum te ko akalten elum manusiain
si ellew akhirat salama-lama ga nenia teb-teban ka ellumnen ga nenia kamatay si ellew ien bang mabaya manusiain sanyang tuu si dunya ituen dambua du esebtebi geita itong baya manusiain sanyang si ellew rambuli ga niya mabaya manusia bang mu'min duruk jukup du akal nen magpain nye we aku inin mabaya kungasik narka bang paswalate kemon manusiain dalam dunya ininen mang mu'min duiye kemon swalaren mabaya kami ngasik surga sabab sanyang dalam surgain duk bin sana duk sikpit dalam narkain sumogawa naan si inin pong tinai si agama Islam mu'minin landuk harga nen si pamayam Allah subhanahu wa ta'ala sabab nen ga pipalahil mu'minin asal andang nenia to Allah subhanahu wa ta'ala si mi'a mu'min maananin harga manamal mu'minin si Allah subhanahu wa ta'ala tinoan inayu ayu we Allah subhanahu wa ta'ala sarta pinaboohan pitu manusiain karasulan duk binoohan pedoktrin de pitu yani kitab amban Allah subhanahu wa ta'ala supaya ipat in pagkamukminin bang mukmin duk supaya mental manusiain duk supaya lapas amban murka duk adab manusiain duk supaya tadaw hatde in kasanyanganin sirambuli ellew nanaan si ininan mahtinan mukminin labi harga nen si pamayam Allah subhanahu wa ta'ala bangkemon harga essebum biko bangkemon harga esseb tebi niya pa inyo enduk ek kapanyo sasat dane si baran mukmin si hinang hadja sindambua mukmin kwek kinang tebi hadja ko itulay pakale kita biruk parendeng kita bidaddali si pangannal tebilay mabaya kita bipakale ilmu Allah tabaraka wa ta'ala lasa tebi si Allah subhanahu wa ta'ala meipun Allah subhanahu wa ta'ala katauham bibang sa inggi harga na ili enda sa saat ili dumain pe kita bi hadja amal tebi daddali amban me waktu tebi dikit-dikit fa in Rasul sallallahu alaihi wasallam julusuka sa'atan fi majlisil ilm khairum minad dunya wa ma fiha yatingko nula sa saat lay si pagtuntutan ilmu bang tinungbasan sikaw duk binairan sikaw Allah ta'ala sirambuli ellew labi harga nen amban dunya rukemon isin niya ituwe alhasil labi harga nen labi pe amban mata ellew labi pe amban bulan labi pe amban kemon makabinsana si manusia ina pinag-apasan we de tuu data dunya ituen labi halga ile ente piling manusiain ia dialem pangatian manusia lay bangsa upamanen niya ko hadje bola bulawan dia tak pat tanganne atau akan dayamun ko hadje bola dia tak pat tanganne ine dialem angan-angan ne lay iye ne tamanan masanyangin sumogawa da lepas dalam pamikir ne duk dalam pangannal nilay we in miyaan patekkahan sin sassat hadje duk patekkahan niya waktu makabuo-buo iye adakala makamulasi sa ili dubantuk mukminin bang pinag-interesan sa ili bulawanin tinangkew amban kite bang pinag-interesan sa ili kayamananten inaggamban kite labi subay ayarante pagkamukminin pegge waktu niya waktu hatinen kanan kahargaan nilay amban kiti atau wakan taeddo amban kiti payaman tebi pegge kemon daut manusia inin ngasik magdialem surga atau wakan mabaya manusia insan yang amban main sampai labi-labinin sinambuli elem tuas amban kaellum tebi ininen 27 manusia ituen adakala manusiain paasik magjalem narka a'udzu billahi min dzalik patilibun kita bibillahi adakala manusiain ngasik magjalem surga paku tebi giliin dua inin tujuhan manusiain
Magkulang maglabi, puas amban kapag papanjari si kita biwe Allah Ta'ala 14 kalabayan manusia UN. Meke final destination nen inalenan yawmud dukhul. Yene ellew pangasik ni adakala magdelem narka manusiain, adakala magdelem surga isab manusiain. Puas amban ka ellum tabi ituen, pili kita bisi ka ellum ien. Dabis sa tabi yan manusia, ga maka ye manusia pinaasik, duk ye manusia gay mabaya ngasik, yene surga lay, sa ye dinaut delay, ye kabayaan delay, hinang pakaasikan de magdelem kabinsanaan lay. Gay ne bisa te ien sumagawa mabaya kumisani diki tuu. Yene hinang pakaasikan te magdelem surga, sumagawa niya dilikaw ne tuu si ituen. Niya kadilikawan ne. Niya tuu tasabbut hadith ininan amman qatada rahimallahu tasabbut we'ne bakas pa inne tasabbut we Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inne zakara lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul bisa pa inne Rasul sallallahu alaihi wasallam man fariq ad-dunya aw man fariqa ruhahu jasadahu wa huwa bari'un min salasa dakhala al-jannah. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila manusiain magbutas ne pabutas ne ang bandunya atawakan pa inne pingkatadalay tabisawe Rasulullahin atawa pa inne pabutas ne pa inne inyawa nilay amban jasad ne maksud nilay matay ni manusiain bang minaanahan dambuak apabila matay taabot matay manusiain bang matay manusiain bekkat amban dunya kapandakan nen paganti ne si alam akhirat ubus pag-amal nen tungbas sa inagaran nen yayin kapandakan misali niya tu pa inne sa pinuklasan we ne atawakan gay puklas ye pa inne amban tellu ininen atawakan pa inne sine-sine kaniyaan nen tuu si tellu parkala ininen song tasabbut te itu manusia ituen daman daara manusia ituen yesa lame sin surga bisan hamut sin surga gay pinakuku Allah tabaraka wa ta'ala siya. Dehelu pen Rasul sallallahu alaihi wasallam bang niya makabaone ininen minal kibir. Iyene kibir. Inete hatihan kibir iyo. Pahatite kaam diki-diki. Kaduwenen wal khiyana. Khayanat. Inete hatihan khayanat iyo. Katellunen wad dain. Maananen dain. Utang maananen. Kamanamal pakatanggalangan manusia pakaasikan ne surga bisan paye magibadat si Allah tabaraka wa taala hangkan ko ne binisaku dahil lulay mu'minin subay ayaran ne kamu'minen pegge harga tamanan harga mu'minin bangkemon harga paasik kemon manasatin pakaatan ne supaya anan kahargaan ne menjadi tuus itu inete hatihan kibir ituen tiya hati bang taluto we manusia tahinang naluto hak ellew akhirat bisan pe kite mag-ibadat si Allah Ta'ala atawakan bisan pe iye mag-ibadat nga hinang pangandaakan Allah Tabaraka wa Ta'ala wet gay hati iye makaasik do surga ine tanda nito dia risibunen pen Allah subhanahu wa ta'ala pen Rasul sallallahu alaihi wasallam si binisate niya la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibr gayte ed makaasik surga sine-sine niya la ikwe hadja tapung-tapung hadje-hadjehannen pasessek dialim pangatian ne kibir enne
inete inalenan kibir itu ti hati dilikaw manaman. Labi kadilikaw netu amman saki yene pinaghalian we manusia we saki ko katambalan tu si dunya pinain saki tambal pagwak ni tambal nen ko itu. Dukbang ien dilikaw esep tabilabi dilikaw ituen pegge bisan pe manusia intawa saki ien samantara ia mu'min duk magtawat ya si Allah subhanahu wa ta'ala aalay masiru ginantian wa Allah ta'ala barannen hak duk lingkat duk pinaaset duwe surga si ellew kiya. Sumogawa bisan sa itu hadja tabisate itu en pinaing kibir datek tanglu duk hadja nen kwe du hama la yatawakan kwe tapung la ipasesek dalem bigi-bigi pangatean nilay banggay kakusoan we netu si ellew dunya bisan pe iye mag-ibadat teggelan ni maelungin tu si dunya gaye pinaasek surga wa Allah ta'ala ga niya lugal manusia ien dalam surga ni manusia ien. Alhasil saki itu en sakilandu pangsannen pen magbabahasahin labis sakilandu dilikaw bang managha tama oruk kay katambalan we manusia dumen hadja manusiain gak niya kasanyangan ne sirang buli ellew sampai din sana pihati manusiain atau hambi ke inalengan pinain talak ang mahaluasin manusia kan talhaluas ini nen yeme bahasang ne kubunak bang maksok tuko itu inalengan pinan talang mahaluas bang me niya epiu magbibisnis ubus pune pagbisnis ne sinnelay ubus yesa untung we ga tahampit ne sampai kapital ubus kemon sampai ga pe kapag kapitalin ubus ni kemon yene ien pinain talang mahaluas yene manusia magibadat ubus ga hatul we ne niya hati tabu ore me saki itu en dilikaw manaman iya kan tehadja pinandak inalenan kibir ininen bang ini akan dinatekkan hadja enen abbu bang pinabantuk abbu ini nen maka dari pabantuk pusikaam dua bantuk nen takilalebi we ayuen abbu niya abbu ne bubang ahin taga abbu si pamayam Allah tabaraka wa ta'ala bang aian taga abbu iesa surga bisan lamesin surga bisan hamuk pesin surga geye pinananaman wa Allah tabaraka wa ta'ala. Sa inge bantuk abbu yuen sa inge bantuk abbu yuen abbuhin bang pinabantuk takilalebi si dua bantuk men kaisa paine ahmakun nas mana ahmakun nas ye pamayam ne barannen dia tak ari planu pamayam ne isab sawe nen dia tak pahagad ilalas we kabeu ini hati nele dia tak pamayam ne barannen diawa pamayam ne pungtina ini atawakan pamayam nen sa pamayam ne barannen pamandeng ne si barannen dia tak kot se auto atawa ine ne maguwas harga pamayam ni isab sawe nen dia tak baik set baik ini ben bisikleta pen me makanakin dia tak baik baik mana nen diawa du isab pamayam ni sawe pamayaman nen baran nen ningko dia tak siap bulawan pamayaman ne sawe nen paleg sad dia tak bulak besuang aien nia abune bisa nyegak magpain aku tu samiaan kaamru samiaan banggay anan amman dalam pangatayan na sa iduk say bantuk dalam pangatayan nen manusia ga niya lugar de pain dalam surga sa bantuk nen kadue tu bantuk nen yene bantuk sin niya abune wa ibtalul haqqi yene gay naima sin kasabennalan bang ini akan neisab kaisa nen pain ne bantuk nen diawa pamayam ne sawe nen
lang keu pamayam ne barannen ga niya halga ne pamayam ne sawe nen har tama pamane baren tuenen tu usi itu tu ine mamya timabat lima ingkanan bipebennal banggay tatuhut kinabayaan nen dugga magtawa dug si kinabayaan nele gay tinayma we ne bisan pebennal bisan pekas kaniyaan nen nengge paawlom si binisale hadith kabtangan Rasulullah hinduk parman Allah tabaraka wa ta'alahin gay inasip we ne sababan nen pedge ga magtawa dug kinabayaan ne maananen tuu iye si iyehin hati matumawain ga tumawa si kasaben na lang. Na ina manusia itu en mangnia makalutu na itu en duisa. Manusia itu en bisan pe iya ubus ne umulnen mag-ibadat si Allah Ta'ala banggay ana naman dalim pangatayan ne sa itu bentuk saki itu en akahan ne andang barannen mo ne iye surga ne amban dunya ruk ngahinang ne kapanyapan ne makasanyang iye lai pedge ga niya ase-ase ne tungbas makasanyang iye amban Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bakalehum bi pahala. Ya perlu waktu deh. Magkakatambil lu may operator UN may kung tinahi bang sa upamanen ga niya waktu tebe. Taha du waktu pagpangadjian ten bin. Bang niya waktu mag press kamuan. Ko itu payaman tebi ek kainin kabayaan tepe binisa tu si inin duktaha bang binisa pasalan takabbur pegge niya tu binisawe Rasul sallallahu alaihi wasallam panilew ininen bakas tatilew bangga ko pinanghirapan in Imam Syafi'i rahimallah painne ubus ne pinaturun in ayat Allah tabaraka wa ta'ala hinduk ubus ne hatinen syara Allah subhanahu wa ta'ala hin pangurung si manusia binettad painte tu hinang te kaeluman dakyaw pinain inene ente hininang Allah Ta'ala hin si waktu ko ituli. Umabot pa nilaw ininen sampai si Rasul sallallahu alaihi wasallam painde magpahuwasin bis sa ituen magsukon painde magpahuwa bis sa ituen ga niya hinang Allah subhanahu wa ta'ala madayngkan duwe perkalas kaisa nen jagahan ne payaman ne bang niya magtakabbur desme ne dukbang niya magparyawa angkat niya. Dua perkara iyan. Na magtawa na rupinain Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Fa in Rasul sallallahu alaihi wasallam man takabbara wada'a Allah wa man tawada'a rafa Allah. Sine-sine magtakabbur si Allah subhanahu wa ta'ala ga niya magkaatlai si pinagtakabbulan nilay malengkan ginhawabaran ne pedge dines me iya Allah tabaraka wa ta'ala. Namayam ko kama magbuod-buod bangantak ne. Mayam kam agay takole-kole bangantak ne rukbang ine kahalan ne. Bang niya kalume magbuod-buod menjadi sultan. Kabanesan nen sinabet ne kubul nen me kung tinai si agama Islam. Yainin makatalewin.
Nah, sine-sine samyaan magparyawa inangkat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yay hinangi. Pain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takabbara wada' Allah, sine-sine magtakabbur dinesme dineggesan wa Allah tabaraka wa ta'ala, sine-sine isa magparyawa inangkat duiu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Payamanong diri. Niya dambua ininen paselet ku pandak-pandak shortcut ku kisah ininen. Kulang periksa ku bang si time sine ininen. Niya dambua sultan duk dambua ipun lay magtatag ipun si Allah Ta'ala sa miskin iye. Patin naanen si higat-higat samyaan luma sultanin. Sigwaan pente luma sultanin. Tek kain sultan miyaan nukme sundalunen pinilaw nerakyaw pinain pusinen te luma ininen makasimberan sin nukgay makahap astara ku pinayaman. Painde siamyaan pagsambung sultanin lungkarumbi luma niyan lubuhumbi kiyan haplusi. Pandak tehat jadi sainin pegi pandak waktu tenbi. Ahatek kanahip dambua ya miskin miyaan mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala bisan miskin. Pagpayam ne say iyasa sapew iyasa rinding olom bisan papan bakas ne sa matebbi hingga nila ilumaknen. Duel ye patundok duel ye pahangat. Pagtilew ne sa ili bang sine magkahinanganin sultanin hati makuldeli. Ina bisa ininen ngangkat tangan dan paryata. Ya Allah bisanen, ya Allah miskin kudayahan kau. Ya Allah kana kawaseku kau taka kawasehin. Ya Allah si waktu ku waktu antak ni kau. Saruun-duun ng sababan bisa nilay paryawa si Allah subhanahu wa ta'ala duk dambwa lay bisan nakura duk sultan magtakabbur. Saruun-duun pinatekkahan arimpulus wa Allah subhanahu wa ta'ala luma sultanin kwe bisa menjadi bentuk lumaknen matebbihin bakas ni samyaan sampai sultanin bagkabinsana. Payamanun biiwe menjadi dilikaw hati tamanan ininen bang sumangen si ata hinang malkina sin pangateyan ne takabburin ek kanaan si ininen magkaat duk ek kapakaat ne hinang ne ininen magkakaatan kakahinang nen tu si dun kaisa nen magkaat tu si itu en dehelu yan e gawang to sin Allah subhanahu wa ta'ala close to you. Aayinin bang sumangen si iya takabburin. Sumangen iya na pain kubinainlay duwe parkala bantuk na lay. Aayinin hunit kalumabayan to padalem pangatayan ne to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hunit maananen penme tong tinayhan tetabligin hunit inin makadawhat hidayat may aayinin. Kadwenen sa iya magkaat si iya yene close si yene gawang panghati sin kasabenalan pegge weeng bisan du akahan no samyaan gayru tuhut ne pegge niya takabbul la idalem pangatian ne kwe sa pantun baso penno ne bangien isihan no buus hadya pangisinun samantara gay anan amman iye amman dialem ne ro dehello isi nilay makapenno iyalay meke isihan no meke paisi pangisino yeki sa iduwantuk takabburin bang sa upamanen niya la idalem pangateyan ne takabbur ennen kasanyangani ina ennen dambua do SF7 bilambua do en resetahan tekan ko itu takabbulin dambua do sa tambalnen bang iniakan minted de hadja magpariyawa kew da kew magtakabbul pariyawa kew i tambalnen reseta ko si kamian
Iyan resetanen, dane piyahum bibang antag-antag, piyahum biturulum bibang sa inne bantuk pagparyawain, payamanum bidalem kitab Allahu tabaraka wa ta'ala, duk payamanum bibang sa inge bantuk pagparyawain, si pamano kita biwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naniya petu makadilikaw hatinen, banta abot waktu tebi, diki-diki, niya petu makadilikaw, si mu'min mag-ibadat, si ellaw kiamat gak duhati pinaasik surga wa Allahu tabaraka wa ta'ala, gak duhati iya makaasik surga. Niya petu inalenan al-khiyana, inat hatikan khiyana ini, khayanat mangsime iyakan binan khayanat amman kalima Arab dui khayana khiyana maananen tu bang iniakan iega tabet tadwe nu si pamettaran ne ganta binettarin sa upamanen niya mag nganda akkau bukeo binairan pain amonun bohun aku ininen bettarun lai si pamettaran ne si tempat miaan pangakane kau pagtabot isab ka ulay boonu ne, pegge ka ulay kabayaran ne, boonu ne, pegge ga dulay bos nun mayam-mayaman ka ubangan tagbettad no, sagnatan no sampai si pangikayu hadja bang hadja tabettad. Maana nelay, khiyana keo, ga keo kapangandelan, pinangandel si kao, ga hati keo kapangandelan. Niya istori na ininen aaga kapangandelan. Payamanum bi. Si ellaw kiamat niya so ngasik surga hinarangan wet dambu Painna darahu pag imbestiga ini nan kubusin. Iya bakas pinabawe ku pinapi pain nerak ku pinapi pu si anu. Butilaw ko si anu ga, ni ko lai ga ko, tapi si iye antag ni entabetta dwe no. Muna mag-esep ay tuwen. Bukuinin mag-esep ay tuwen. Pain ne, bangga ko pinanghirapan, tabettad guhepi, bettad te pain ne. Si Jidda si Cornish tabet hadwe ko. Kinang ko sampoli ning peggeta kami tu si Jidda. Bupirinak pinihawe ay ninan bangantag Jiddahin. Dahatus tahun ay tuen magpiha patandan balik ga takaswa ne. Penne ga takaswa ko. Pagwa balik penne pihahun sampai ainin ngabot 300 tahun si pagpiyahan dam putus kubus. Penne gine beta kaswa no bang melay panagnatan no yehin si Cornitz lai si Jidda. Sebab Jiddahin larak ne pegge bakas ne ilarak pabettaran Jiddahin dunyahin bakas ne kinyamat ya Allah tabaraka wa taala. Sabang keu mabaya mayaman ne bangantag tuntongon be painne payamanum be pagpayam ne ilay dalem buli sinarka jahannam bakas binoon. Subhanallah. Ine ente ien sehingga hukuman na iyan. Napainne ka umagbettad mapihin alang-alang isab ako mangeddo iya mapihin sa ka umagbettarin ka umangalagap iya mapihin. Amban sababan ga niya dapat hawa manusia alay baya ne mga sek surga induk gaya mabaya ngasek magjalem narka salama-lama atas lagap ne narkain sa ili mimpiempu milyong tunag barannen si elet narka gak peta abut we ne kubusdam putusin. Subhanallah. Payamanun bibe pain binumen harga bang kita pagpabohan gay pinasampay ti si pagpaboha pinabohan lay. Nabang niya mabaya sa ili bang niya amban kita bi bakas sa i bayaran tebi ganti ante bi yene bakas me ien tasabut lay
pegge bangi gay kabayran kau mga lagap yehin magdelem narka jahannam magpiharapu nilay si elaw kiamat fa Allah subhanahu wa ta'ala فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Si LWN gay niya tumbas si manusia. Malingkan inggeru ga niya tumbas si LWN si manusia. Ga niya pag-anyaya te si LWN ga niya tadalim. Mana gana tadalim? Ye ga niya hatinen kasairan amban sineruk sine si LWN tinungbasanin ingge bakas limpak tangan nun nuk limpak betis nun maananen kakatinang nun yay tinungbasanin si LWN. Nangin kiyo makaakal painuwaga neta isep ko kwe me tu pinain mang weben na kiyo magpabaw si ako ingga di sibunen kwe mag-claim kiyo pisi me tinda pain mo sa miyaan tiya magkaat itemin na paintindahin ingga di sibunen mang bennal binisanong yan. Si elew kiamat mamarahi elew induk sange minduk waktuhin duk tangan telay naksian si kemun bakas kakahinang tematu si dunya itu payamanun bi me pong tinai si agam Islam paim diwegi harga pegge bang amanat limbang ne lukiana amanat lukian maglimbang bang kew kapangandalan tapasampay nuru ennun amanat salamat kau si elew kiamat duk tinungbasan pe servisyon ulewi Allah tabaraka wa ta'ala kahapan si elew kiamat sabang khianat tinungbasan lusab kau Allah tabaraka wa ta'ala si en khianat ina tungbas nen dialem jahannam dalem kabinsanaan tungbas na leru isa khianat dia nah ien si manusia demikian khianat tu isab si manusia ia na inurungan niya wa Allah tabaraka wa ta'ala tangdan tu si dunya ituen ubus niya dinaak wa Allah tabaraka wa ta'ala hininang kwe ne sambahayang kwe ne puase kwe ne pagzakat no kwe ne paghaji no lay kwe kemon pangandaakan Allah tabaraka wa ta'ala ibadat ennelay kemon amanat du isab sikao bang iga hininang we manusia dukga pinatawa we ne paghinang nen ennen duisab khianat hangkan ne aahin bisan magsambahayang ne bangga tumawa panambahayang nen magdalem narka duye pegge we kaisanen hininang we ne ga tumawa karwenen sa ili hininang we ne dumain si aturan. Kaya mang may panginiak Allah Ta'ala magsambahayang kaya Allah Ta'ala fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum fi salatihim sahun pamanong biye fawailun lil musallin wail nalkai kabinsanaan dumani wail ko bantuk kurente matuiwen wail maananen nambuat tapsilan sin wail lai yene lehak kabinsanaan dalam enen wail lehak ili dalam jahannam pamettaran sine dumain aamag tangkew binettat malaylay dumain pinainlay aamag tabi amen magzizina dumain aamamumono dumain aamala ilay kemon magsasambahayang we bupara sila magsambahayang alladhina hum fi salatihim sahun alladhina hum an salatihim sahun kore kami sa belum maniwen higaan pagsambahayang dalay sahun enen inahen sahuniyo hapdo sa pinakala gayin hap bang si pamayam naan si ayat ini mang tapito si ayat ini bangu tapapi dalam sambahayang gayhap mana sahunin pegjaway enen pahil-pahil saan bantuk pahil-pahilinin hap nambahayang hap gay kuya magdait mangan ubus mangan ubus gay magdait ngagkagbuanen ubus nambahayang ubus gay magdait duy sa bayin si pagsambahayang ne na inagwa sambahayang nalay
Sambahayang nelega tumawa kini nang we ne si hawa nafsune. Na sumay yagay makutumbas si Allah subhanahu wa ta'ala. Sumay yang hinangan din ne tumbas ne. Duk makasan yang iya buo ne hadarat Allah ta'ala. Pegge dumain hini nang we ne si aturan pangandaakan Allah tabaraka wa ta'ala. Nasahun guanen, inagwa nilay. Sahun en nilay, inagwa nen, guanen mayem inalenan wailay. Bisa ni magkasambayang. Payaman bibi. Aman pan al-tabar. Tapi ikaw si magpuas. Tapi ikaw magpuas. Amanat Allah tabaraka ta'ala sa mga sayo. We gani lupa na papu tabilay pe. We ngahinangan kita di puase. Asalan nang nepagkalay tabi. Kutiba alaykumus siyam. Pinapardo Allah tabaraka wa ta'ala pagpuasehin si kaam. Maana nalay Allah tabaraka wa ta'ala manginang puasehin. Bang Allah tabaraka wa ta'ala amanat na si kao subay hininang sak pinapitu rasulin hinang nurulel. Kita kam rulel inin pagsukuran, dugay magbelogan, dugay magkekoan, duk bentel, maananen pinapitu rasulin, mabentel sin kakahinang no, iyan pangandaakan Allah tabaraka wa ta'ala kauli. Iyan pamapituhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, naniya magpuase sa siya nelew. Niya isang magpuase gay muase manggay, dahil lupe pamayam na, dahil lupe pagitung na naman pagpayam bulan. Subhanallah. Sali duwi pangandakan Allah ta'ala. Mag-itong magpayam. Dehelu say muase. We jukup neko. Pagitong na bulanin, gana niya pagpayam. Parahal, inakal Allah ta'ala, paman syahida minkumus syahra falyasum. Bang takite we magmanyatakan si matabi. Ine, tasaksi biin pagwa sin syahari sin bulanin. Mike kamuase. Kahagad ne kutiba alaykumus siyamin. Saka kahagad pangatayan nen si ine. Si paman syahida minkumus syahra falyasum. Ina maana nilay. Maana nilay ga'ye kapag amanatan wa Allah tabaraka wa ta'ala. Kaya manong. Naniya pa mo sa taluellew. Painadya pa, paningganenggihan bulan. Ubus isab samyaan. Paningganenggihan pitla. Ubus isabi sa ili. Panuran pitla. Ubus ina sinugsugin si tagnalay. Pain nilang buwalay. Mukappa pa. Ubus niyatin lai pain na si panengaan lay. Mutawassita. Ubus isab tengaan lay. Ine. Mugallaga. Yayin niyatin bang si magsahur lawi panampang bulan. Panenggihan pain na pitla. Duk pangungsuran sin bulan Ramadan. Gak katauhan na bimang ina ni. En nadjis ien. Niya nadjis pain na. Nadjis diki-diki. Niya nadjis sarang-sarang. Niya nadjis hadje manamal. Alhasil, kwe dunawalan nadjis aahin, kwe duya magsahur si nadjis bang sayin. Subhanallah. Payamanong bibe, hangkanda kam pahali nuntut kam ilbuduk nilaw kaam, dakew magparwe-ruwe, dakew magparhellu-dehellu, amban pamano Allahu tabaraka wa ta'ala, duk amban bitikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak neniya, patao manusia amban Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang si agama sabab iya pangandelan Allahu ta'ala, duk iya kaubusan ni Allahu tabaraka wa ta'ala, bang pasalan agama. Payamanun biya. Naniya muase, siya melew hadja. Wey, peggeiro ko tasabut dialam Qur'anin. Kutiba alaykumus siyam. Siyam dupay na siya melew hadja. Telu si panagnaan, telu si paningaan, telu isab si kahinapusan. Siyam kemon. Subhanallah. Payamanun biyan. Gak kapag amanatan ni Allah tabaraka wa ta'ala manusia, khiyanat duwi sabihin. Bang khiyanat, bisan pekew magsambahayang, bisan pekew magpuase, bisan pehinang ni kemon pangandaakan Allah tabaraka wa ta'alahin, bang khayanat iye gay makapasek surga si iye kemon ang malibadat na iyen. Sa niya waktu tahinang na piyen luto magdalim jahannam kemon kakahinang na iyen. Anjari, babentel tebi kakahinang tenbin hato na gusto niya. Manjari, niya tuo si kahinapusan pa inne pasalan utang mabaya pamataha nila si binis sa tebilay. Sumagawa ga niya waktu butia hatinen tel tasabut ko si kamin subay taus ko si kaam bisan diki-diki pasalan utang bang tabo uwe manusia di kabayaran ne dambuli waktu tilewom bi ininen si me kaguruhan tebi yu hatinen penno ne hatinen no me kaguruhan tebi ru hatinen station tebi ituen murah-murahan hatinen tudjukaan kemon pakale
Maksudku niya perdali. Hatinin tuos ituin tembus terikidikit niya. Iye pa inne pasalan hatinin utang niya do siya tuu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ininin makapagpain. Niya tambuak sahabat kinubulwe de gak dahu kinubulwe Rasulullah him tinilor ho kemon me usbanin duk magwaris iyehin mapalibutin pa inne kinubul ituin gak duke itu niya utang ne. Pegge utang tu utang enen mak na bang utang gak niya utang pagurong sa utangin kemon binairan. Luune ke hatinen pagrida uyain luune sa inge hatihan nen basta utang kemon maananen pabalik no ye bakas ineddo no atawakan iningdaman no bang arta bang panyak alen nelay utang itu en demikian bang tabo awe manusia si pagtuuran ne ga binaeran we ne si kaelum ne bunia sin ne bang sin hatinen ga binaeran we ne utang ne ituen si elleu kiamat masih manusia ituen pinabayad wa Allah tabaraka wa taala gairu isa bituen pinaasek magdalem surga sehingga subedahu dehellu bayran ne yene bakas taeddo ne atawakan kaindaman ne sipong tinaine jaman ellum yadaddali si dunya. Nah, tasabi kepain na yan hadis pen Rasul sallallahu alaihi wasallam atadruna manil muflis. Gak kasabut lai si pasal utangin sa kasabutin lai yan pag-eddo sin pangarta pagkakan sin pangarta yan hatinin laman labayan haram. Sumagawa bisa ininan related pili pegge manusiain bang ye kasabutin lai wa akala mala hada dan buainin kinakan isabuan alta si anuniaan gana niya luune ke pagbaid atau wakan luune ke hatinen sa ili gana niya pagbaid gana binairan wene kinakan ne hadjawe ne na selawi pinabayad dui sabi hangkan peng ko bisa ituen bisa enggak kasabut la utangin related bisa ituen sababannen bang niya amban pangarta anu pagbayad no si bakas utang lay gak bayaran no sa do pangahukum kita kinwe Allah Ta'ala si elu kiamat pinabayad do kewe Allah Ta'ala naman jari tuos ituen ambantel lu perkala lay bang mu'min do kita si Allah Subhanahu wa Ta'ala ayaran teruk hatinen ipat te pagkamu'min telay duk gay magkaat pegge bang kita mukmin patek kakemon pakaatin pegge weey hak tamanan hak mukminin si Allah Subhanahu wa Ta'ala gak niya jinanjian we Allah tabaraka wa ta'ala pinaasek magdalem surga duk lappas amban adab si Allah kiamat saddi amban mukmin do jinanjian we Allah tabaraka wa ta'alahin salta magpandang duk iya dalam surga mukmin do isab sa ili jinanjian we Allah Subhanahu wa ta'alahin bangsa ili hantang nun bang niya si kausay inalenan mu'min maana nalay iman pamarat saya si Allah Ta'ala magmalkina dalam pangatayan nun dalepas dalam pangatayan nun kuntaranon dail uruk dan sangim gak bakas umirep ngan jagahan ka uruk makaatan kau o tiyak pen Allah Tabaraka wa Ta'ala istahwada alaikumus syaitan anikfur falamma kafara qala inni bari'um minkum inni akhafu Allah Rabbal Alamin. Gay kau ilubayan pen bahasahin we syaitanин. Gay kau tinantanan we syaitanин. Waswasan ne kau amban ellew si sange amban kahaba waktu pisi waktu. Supaya hadja kau tau magkupur si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kau magkupur. Supaya kau makasagga hadja si pangandaakan kau Allah Ta'ala. Duk supaya kau makahinang pamegesan Allah Ta'ala. Sigay na kayo makahinang pamegesan bang hadja kayo gay makahinang pangandaakan okay na si syaitan ili dambuli na planuhan na bang sa ingge ni kayo makahinang pamegesan pegge manusiain 110 pen o 210
bang aaking gay nga hinang pangandaakan asal makahinang iuen pamigesan bisan negay sinasatwe syaitan. Na iendo plano syaitanin hatinan amban kahaba waktu supaya hadja ke waswasan ne ke ineruk manusiain magkupur si Allah subhanahu wa ta'ala. Bang manusia lay makapagkupur na si Allah ta'ala mekene mabayan ka upainne inni bari'um minkum aku puklas ne kuamban kaam na puklas ne kuamban kaam hatinan yaru isiyain ngabi kau hadja lay si pagkupur nulay ga ni lai sa ili misape iye mapeddiin lai inni akhafu Allah rabbal alamin bisan aku ininen tinalewruku si Allah tabaraka wa ta'ala andu isab ubus ke obo-oboone ubus pagpi ke oboone pariata kung mamanaik kayumiaan pagtaabot ke ulay si unjung gay ni ke uta urwai mekene duay handine inegwa nun peggegay ni ke urwai sepak ni ke kayu palaihan nun atawakan labo ni ke keo ga niya lai pakialam ne lu ni ke makamatay kao atawakan lu ni makapulong kao ga niya lai pakialam saitanin sa idubantuknen taabot peselaw kiamat susunan ne pekeo pain saitanin la talumuni walumu anfusakum daku susunan mi daku tuntutanum bi aming daku tuntutanum mi walumu anfusakum ye tuntutanum bikin hama barambin say we yu sikaam rasulin yu sikaam kitabin say aku ganya kitabku gak penia rasulku magmanyatakan ko sikaaming ngakahan kaam say hat advertise tu hadja pangurung ko kaming kinahagat webi narako susunanon bisai aku lay ngabi kaam hadja sa ibang kamabaya banggay kamabaya ga du sabi niya lai sa ne ando isap ien makunit malaihin duk mapeddi malaihin ubus kita pen si anu kusang loob no portahan iye duk no hunhutan iye pag ubus si last minute laglag nga kayo asal tamanan peddi sa ien manjari hatinen yeme tellu parkala ininen bangkew mu'min do si Allah subhanahu wa ta'ala pag mehetan tebi si kaellum tebi itu en daddali do hatinen tarabahu tebi en bang sa ingen disin pangatayanten bingay sumellet me tellu parkala ilien hatinen gay tapasi kitebi bang hatinen bakas tahinang ili magdayday kitebi magapaampun duk magtawat si Allah subhanahu wa ta'ala hatinen yerwien dinaut si kitebihin wa Allah subhanahu wa ta'ala was billahi amban ien hatinen murah-murahan bang pain pinagbarakat si kitebi insangem tebi sangem ininen bisan kami bituam ban punsak jidda tugbu samyaan jidda tuyu kambillo kasindwehanin amban me punsak me riyadlo atuyin bisi ipal maluwian isa jisab na inin do kaam hatinen billo amban lahat makahadir si sangem ininen las pangakaku kaam hatinen swalahan kaam sai sisangem ininen ga kaam lugi duk ga kitebi lugi samyaan sisangem tebi duk si waktu tebi ko itu ininen duk mapalabay si daddali miyaan pegge pen Rasul sallallahu alaihi wasallam al alim wal mutaallim syarikani fil ajri mamano induk tinoanin salit do in pahalaknen bang kew ikhlas mapakalehin bisan dumeng kau mamisalay bang niya taed da uwe ku pahala ako mamisahin megge ikhlas ku mga kahanta amin sabab pangandaakan we Allah tabaraka wa taala kitebi sa iduk ikhlas kam mapakalehin bang niya alay ted do budangi buruisab si kaamin mapakalelay sa murah-murahan sa hatinen sigay na kitebi makapagkilale hatinen sa ili si baluehan si suara makapagkilale ro kitebi duk banggay na kitebi makapagkaswa amban matala UN tuho si dunya mako kitebi kemon si Allah tabaraka wa taala murah-murahan pinagkaswa kitebi dalem rahmat duk nikmat dalem surga dalem jannatul firdaus sirambuli ellew daddali du hadja ka illum tebi matuituen kaniya kitebi tuen pasagit hadja inggen hatinen tahaan yene kapa kapano passport tebi lay mapito si dunya to bang taabot ili tadawhat tebi rugai hatinen minaksud tebi mapito si dunyahin palalga kitebi kemon was billahi amban ili makukumaap sika ambang niya layang ban isalay hatinen ga tumawa katawa bi amban barang ku ien duk amban syaitan hato duk amban kalamahan sin panghati lagi pamarat saya hatinen duk makukumaap sika ambang niya lay tumawa dumay amban kiti dumay amban ako sa ridjiki si kitebi si sangim ininen amban Allah tabaraka wa taala hampit tebi ruk ipat tebi mahap
tiggilan tebi mailumin murah-murahan sanyang kita biamban main sampai sirambuli elew tukbal kubalik si kaam salamin pong tinay kami kalasahan duk malasa hatinen si kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.